Civita II, a sailboat with which Vlado has sailed almost 70,000 nautical miles, crossed the Atlantic Ocean 6 times, and circumnavigated the world. But it wasn't so long ago when in the summer of 2019, Vlado and his crew sailed into the cold Arctic waters of North Greenland. Po plavbe z Grónska na Aliašku v roku 2017 cez severozápadný prieplav som mal celkom dosť toho severu, ľadov, čakania, počasia, zimy a skôr som plánoval to svoje bytie niekde tam v oblasti trópov, ale na jar v roku 2018 som dostal mail od Martina Krasňanského horolezca, ktorý ma pozýval na spoločnú jachtársko-horolezeckú expedíciu, kde by horolezci z lode nastupovali do stien nad polárnym kruhom na západnom pobreží Grónsku vo fjordoch a robili by prvovýstupy. Priznám sa, bola to tak obrovská výzva, že mi trvalo asi 3 minúty, kým som odpovedal na mail, že áno, OK, poďme do toho. Potom nasledovalo stretnutie, jedno, druhé, tretie, kolotoč sa rozbehol a procesy sa vlastne jednak sa nedali zastaviť, jednak som ich nechcel zastaviť. In order for the climbers to be the first ones to climb in the fjords above the polar circle, the boat had to sail a great distance. In November 2018, she crossed the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean, Caribbean Sea, and the shores of the United States, Canada, and the Labrador Sea. After conquering the distance of 10,000 nautical miles, at the end of July 2019, she made it to Greenland waters. Plavba z Korfu na pobreže Spojených štátov sa skladala vlastne z plavby, ktorú som absolvoval už 4. krát, čiže cez Stredozemné more do Karibiku. To bolo v podstate, nechcem povedať rutina, ale vedel som, čo ma čaká, vedel som, kam mám ísť, vedel som, kde čo zoženiem a tá plavba tým Atlantikom je úžasná 3-týždňová plavba, kde sa človek nezastaví, kde to vlastne ide stále tie 3 týždne. Zo Sint Maarten v Karibiku na ostrovi Caicos to bola 5-6 dňová plavba, kde pred Caicosom 10 míl mi hodne lepilo, pretože sme plávali skoro 3 hodiny, takže sme mali pod kilom necelého pol metra. Ale to sú plavby na Bahamách. Zvládli sme to. No a potom plavba z Caicosu na pobrežie Spojených štátov popri Kube. To bola pekná, krásna plavba s dobrým vetrom, v teplom vzduchu. A sme prišli do Spojených štátov. Making it to the U.S. was a celebration for Vlado, but the real dream was when he sailed into New York on the 9th of May 2019. Ak mám niekomu opísať moje pocity z priplávania do New Yorku, to sa ťažko opisuje. Keď príjete, kto bol v New Yorku, vie, že tam je tá socha slobody, Manhattan, všetko to pôsobí strašne impozantne, úžasne. Ale keď tam priplávate loďou, najvyššie svojou plachetnicou, to sa nedá opísať. To bolo niečo úžasné. Ten pocit sa nezabúda. Ralfa Jägera som spoznal počas plavby okolo sveta. Bol v posádke inej plachetnice a prvýkrát sme sa videli na Galapágoch. Tam sme si sadli do nejakej z tej krčmy, rozprávali sme sa, potom sme sa stretli inde a tak sme si povahovo celkom dobre zapadali do seba, vedeli sme si zažartovať, on je z bývalého východného Nemecka, mal zmysel pre humor a radi sme spolu boli. Potom sme sa rozišli po plavbe a stretli sme sa z hodou okolností na plachetnici Celebrate, kde sme spolu plávali cez severozápadný prieplav a zdieľali sme 2 mesiace jednu kajutu
a zažili sme aj v krušných chvíľach kopu srandy. A tam som mu povedal o mojich nejakých plánoch v tých rovníkových oblastiach, potom sa to zmenilo a chcel som ísť znovu do toho Grónska a on sa pridal. A dobre, že sa pridal. It took 5 weeks for Ralph and Vlado to sail Savita II into the capital of Greenland, Nuuk, where 5 climbers joined the crew. Jetzt will ich mal zeigen, wie beengt wir hier wohnen zurzeit, weil wir haben ja 5 Bergsteiger an Bord. Also eine Kabine sieht dann so aus. Ist jetzt nicht wirklich Platz für 3. In dem unteren Bett schläft ja das Pärchen. Das ist die andere Kabine. Ja gut, unsere Kabine vorne, die ist genauso nicht aufgeräumt, aber wir haben doch etwas Platz. Und dann ist ja nicht so, dass die nur das Gepäck in ihrer Kabine haben. Nein, nein, nein. Dann ist der Black Hall ist genauso vollgepfropft bis zum Anschlag. For the next week, they traveled 500 miles alongside the shores above the polar circle in the Arctic portion of Greenland, where the climbers would make their ascent. On their way to the north, they sailed next to whales, got to know the fjords, passed huge ice masses, crossed the polar circle, and celebrated Ralph's birthday. So, es ist 0 Uhr. Die Sonne geht nicht mehr unter. Wir haben minus 2 Grad. Es ist Sommer. Heute ist der 4. Juli, mein Geburtstag. Happy Birthday, Ralf. Heute werden wir ordentlich feiern. Das ist mal sicher. On the 4th of July 2019, they sailed into the fjord next to the island of Kangek on the 72nd parallel line and anchored in a nearby bay. Boli sme tam, dostali sme sa na miesto, kde horolezci išli podnikať. Jedna etapa, to znamená dostať sa tam, bola za nami, ale nedá sa povedať, že by som si oddychol, alebo že by sme si oddychli. Jednak nás bolo na lodi 7, ja s Ralfom plus 5 horolezci. Jednak plávajúce ľady, rôzne navigačné prekážky, nezmapovaná hĺbka, to nám teda nepridávalo na oddychu. Ďalší problém bol teda, že aby to v lodi bolo vydržateľné, my sme si tam museli zakúriť, z toho bolo vlhko, zražal sa vzduch a všetko bolo vlhké, mokré, trebalo to sušiť, nevždy sa to dalo. Keď ste otvorili niekde na kotvisku okno alebo dvere, aby ste vetrali, tak okamžite sa nahnali komáre, k tomuto varenie a opakujem 7 ľudí a tak ďalej. Nebolo to jednoduché. After studying possible ascent routes and eating a hearty goulash, Martin, Gabo, Miso geared up. Totally assimilate him. I'm not going to club with this guy. He hasn't drink anything. Gerade. Lado, langsamer.
Tony, go. And climbed an 800-meter high wall. Čo toto? Čiveta 2, tu je ešte lezecký tým Kangek. The expedition needed to replenish its stocks as well. The water couldn't be fresher, and more supplies could be found in the village of Upernavik, which was a one-day sail from their bay. Das war total schön, weil wir sind durch driftende Eisberge, da war ein riesen Eisbergfeld genau vorm Hafen. Wir mussten also durch diese driftenden Eisberge rausfahren. Das hat man jetzt auch nicht jeden Tag. Wir haben sogar mal das Segel hochgezogen. Doch jetzt geht es erstmal weiter, weil die Jungs wollen natürlich klettern. Deshalb sind wir auf dem Weg in die Fjorde, werden irgendeinen Ankerplatz finden und dann geht es wieder los. Dann können die wieder auf ihre Berge hochkrabbeln und wir haben andere administrative Aufgaben auf dem Boot zu erledigen. Počúvaj, ale my by sme vedeli tam prísť. Chcete? Ale je to akože dosť. No my keby sme tam zbehli, vieš, to sa nie je tak ďaleko, keď príde jeden. They returned to the fjords on the 10th of July, where they anchored in 2 more anchorages, and the climbers made another 2 climbs. Júl sa zapísal do mojich spomienok ako deň s veľkým D. Udialo sa tam toho strašne veľa. Jednak vedľa nás v noci zakotvila česká loď Snehulienka s kapitánom Miroračanom, o ktorom sme vedeli, že je v tej oblasti. Aj sme spolu komunikovali a on plával z Grónska na Aliašku. A zrazu sme tam boli 2 lode vedľa seba v tej zátoke Česká a Slovenská. Samozrejme vznikla party,
tomu sme mali deň predtým problémy s kotvením, lebo našou vlastnou nešikovnosťou sa nám dostalo kotevné kus lana pri kotvení do propeleru. Ten sa samozrejme zasekol, potom keď sme to uvoľnili, tak tam bolo vibrovanie. Zistili sme pri tom vibrovaní, že tam je ešte stále namotaný na tom propeleri, teda lodnej skrutke lano. No a keďže som sa vystrojil naozaj na všetko, akorát som nemal oblek, tak mi neostávalo nič iné, len ísť naľahko do 3-stupňovej vody, čo bolo teda ťažké. Kožík, besser. Sag doch, du darfst nicht Kožík zu mir sagen, du musst Messer. Okay. Odmotať to láno, to sa podarilo a potom už tie vibrácie sme tam nemali. Kokso. Týmto samozrejme nekončil, lebo okrem party Juro, Koreň, neskutočne dobrý chalaň, veľmi dobrý paraglidista a dobrodruh, ktorý tam mal padák, si nechal poslať cez DHL-ku motor, lebo chcel sa s ním vyštverať do výšok a urobiť pekné zábery, čo sa mu napokon aj podarilo. Problém bol ten, že on ten motor nevedel naštartovať. Piče, skurvenej! Pri štartovaní toho motora mal vymlatenú baterku a keď konečne ju po nejakých 5-6 hodinách nabil, tak opäť mu to nešlo nakopnúť a nakoniec sa mu to podarilo a zlietol a urobil neskutočne krásne zábery. Servus. The last climb was to be further south. One day of sailing for Mani Itzhak. On their way, they stopped at Illiluistad, known for its iceberg, Jakob 7. They met another Czech boat, the Altego II, in Asiat, captained by Jurek Denko, another oceanic yachtsman. S Jirkom Denkom bolo tiež úžasné stretnutie. Ďalšia česká loď v grónskych vodách plávala
cez severozápadný prieplav. Jirka som poznal už z minulosti celkom dobre. Stretli sme sa tam, kecali sme, ale bohužiaľ sme sa tam vedeli zastaviť iba na 2-3 hodinky a museli sme pokračovať ďalej, pretože už sme sa ponáhľali dole a hlásili počasie o 2 dní, že má byť dobré a v podstate to bola posledná príležitosť pre horolezcov liesť. Takže keď sme odchádzali, nepomohli ani nevyvratiteľné argumenty českej posádky, kluci, zůstaňte, požereme se. Museli jsme pokračovat. Tady už chodte do ryti. My už sa voľa kam odjebeme, nebojte. Nazdar, bratia. Čau, bratia. Čaute, sestry. A som v čudu. Tak svaškať. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Manitzok. Wir könnten mal ein bisschen segeln. Es ist aber ganz schön kalt, weil der Wind kommt genau von hinten, bläst uns genau ins Cockpit rein und naja, das ist dann ein bisschen ungemütlich. Aber es geht vorwärts. Endlich segeln. Ja som sa vždycky pri tých plavbách sa obávam takého momentu, že sa udeje nejaká vec, ktorá je nezvratiteľná a kompletne otočí osudy, otočí dianie. A práve takáto udalosť sa udiala. Stratili sme lodnú vrtuľu. Zrejme sa to stalo tým, že sme veľa manevrovali, veľa sme išli dopredu, dozadu a keď sme chytili to kotevné lano, tak tomu to neprospelo. Tá skrutka sa musela povoliť a došlo k tomu, čomu došlo. A nastal deň, o ktorom by som povedal, že začal šokom, pokračoval beznádejou a skončil eufóriou. Povedal by som takou opatrnou eufóriou. Soeben habe ich mich noch gefreut, dass wir segeln können. Dann ging der Wind weg. Und wir haben den Motor angemacht, 1600 Umdrehungen, nichts passierte. Vlado ist unter das Boot gegangen, wir haben unseren Propeller verloren. Und das ja, hier zu den Konditionen, okay, nicht gerade komfortabel. Also wir werden jetzt nach Manitzok segeln. Dort werden wir hoffentlich reingeholt von dem Motorboot und dann, wir haben ja noch einen Propeller mit und dann müssen wir den neuen Propeller drauf machen. Und dann geht's weiter, die Jungs wollen ja klettern, nicht? Mali sme dobrý vietor, tak do Manitzoku sme sa dokázali dostať na plachtách a telefonicky som si dohodol, že nás bude pred prístavom čakať čln, ktorý by nás stiahol k dnu. No a keď sme tam prišli, tak žiaden čln tam nebol. Čas sa krátil, priestor sa zužoval, vietor nejaký bol taký fajn, tak som sa rozhodol sa tam dostať na plachte prednej. Nach links. Hä? Nach links. Links.
Ono sa nakoniec ukázalo, že samotný manéver bol jednoduchší alebo ľahší ako rozhodnutie. To rozhodnutie bolo naozaj ťažké, lebo tam, keď to nevíde, tak niekde sa nedá uhnúť. No ale dokázali sme to a prišli sme do Manitstoku na plachte. Tam som si požičial oblek do studenej vody, suchý oblek, a mal som náhradnú vrtuľu a túto náhradnú vrtuľu som osadil. A už za hodinu alebo za 2 hodiny, odkedy sme tam došli, sme zase plávali preč, pretože tí horolezci na mňa tlačili, chalani na mňa tlačili, aby sme pokračovali, pretože naozaj mali len ten nasledujúci deň na to lezenie. Ja som bol veľmi, veľmi, veľmi uťahaný. So noch einmal. Hat dir der Job gefallen? Ich glaube, es ist Zeit, damit ein Leben sich zu machen. Wissen Sie, was das ist? Erdwurstalom. Hat keiner verstanden, aber es hat ihm Spaß gemacht. Vedel som, že treba ísť ďalej, a to bol práve ten pocit tej eufórie, že tam v tej oblasti sme dokázali si poradiť, vymenili sme lodnú vrtuľu a dokázali sme pokračovať ďalej bez cudzej pomoci. Sind wir unter Segel dann in den Hafen eingefahren. Hat man es auch nicht alle Tage. Genauso wie man einen Propeller auch nicht alle Tage verliert. Wir sind deswegen zu zweit an Bord, weil die ganze Mannschaft klettern ist. Wir machen uns jetzt ein schönes frisches Brot und lassen uns mal den Tag so ein bisschen, ja, erstmal schön angehen. After their return to Nuuk, the climbers have left the boat on the 28th of July 2019 after 5 weeks. Vlado's heart was lifted with knowing everything had went well. But with the new crew of Paulo, Alan, Pipo and Yui, Vlado and Ralph still had 2,500 miles ahead of them to get to Iceland, Ireland and England.
finally received their beautiful reward for all their hard work in Ireland. After 4 weeks in difficult conditions in the North Atlantic, the cruise came to an end in England's Plymouth, in the mouth of the River Yelm, home of Vlado's friend, Mark. Bolo to úžasné. Krajina, ľudia, scenérie, kotvištia, tá samota, divočina, ľady. Bolo to neopísateľné, krásne, úžasné, ale stačilo. Ja si myslím, že je čas zase sa priblížiť niekde k tým tropom, aj keď už som v tom Anglicku, rád by som sa pozrel do Škótska, rád by som sa pozrel do Nórska, Švédska, ktoré nie je ďaleko, pretože keď už raz tady odídem, veľmi ťažko sa tam ešte niekedy vrátim. Ale tie tropy, tie na mňa čakajú. Savita II and his crew had navigated a total of 13,600 miles. The most easterly destination visited was Corfu, the most westerly, St. Augustine in the US, with the southernmost being San Martin in the Caribbean and the furthest north being Upernavik. They had navigated in the waters of Greece, Italy, Spain, Tenerife in the Canary Islands, San Martin in the Caribbean, Caicos in the Bahamas, the USA, Canada, Greenland, Iceland, Northern Ireland, and England. All of these in the Mediterranean Sea, Atlantic Ocean, Labrador Sea, the North Atlantic Ocean, and the Ireland Sea, most of which were new destinations for Vlado.